Ndabasuhuje mwese abakurikiye Bisoke Media. Uyu munsi rero mfite amakuru agezweho. Hashize umunsi umwe mbateguje yuko mbafitiye inkuru y'umunyamakuru wa ISIMBI TV witwa MURUNGI Munyangabe Sabe. Hashize umunsi umwe mbateguje yuko ngiye kubagezaho inkuru y'uyu mugabo. Bite ni mukanya rero. Kuko nabibabwiraga mbafitiye inkuru y'umugabo witwa MURUNGI Sabe Munyangabe. Munyangabe Sabe mu cyumweru gishize nibwo yageze i Bruxelles International Airport. Byamujyanye gutara amakuru ibyo tubizi, ariko kubera ari cyamamare reka tubabwire inkuru ye. MURUNGI Sabe acuritse n'umugore utuye i Burayi w'umunyamideli bakunda kwita MIRAGE. Uyu MIRAGE ni ihabara ya MURUNGI Sabe. MURUNGI Sabe akigera i Bruxelles, MIRAGE niwe wagiye kumwakira, aragenda amushira iwe. Amakuru dukesha abantu batuye mu gihugu cy'Ububirigi baratubwira yuko MURUNGI Sabe nukuvuga ngo acuritse na MIRAGE. Amakuru aravuga yuko bafitanye umubano udasanzwe. Entre parenthèses baravuga bati MIRAGE ni umugore wa Sabe. Sabe rero no mu minsi yashize yaramaze iminsi mu Bubirigi, mwese murabizi ngo agiye gukora inkuru, agiye gutara amakuru. Yagiyeyo inshuro ebyiri mu bihe bitandukanye, n'ubu yasubiyeyo. Sabe abagenzwa n'ibintu byinshi, ariko nk'umuntu w'umugabo iyo ageze mu Bubirigi ari de bria, akaba ari kumwe na MIRAGE mu nzu k'umugore n'umugabo. Ayo niyo makuru ari kuva mu Bubirigi. Sabe abantu bari kuvuga ngo abantu benshi ngo baramwanga, ngo bamukuraho inkuru, ni icyamamare, ariko iyo inkuru nyine zigiye hanze abantu bagomba kubivuga. Mwavuga gute, mwatukana, mwagira mute, ayo niyo makuru yizewe agezweho ari gutrendinga. Ushobora kutayumva abantu benshi ntabwo bari babimenya, ariko niko bimeze. MIRAGE ni habara ya MURUNGI Sabe. Abatazi uyu mugore MIRAGE ni umugore nyine utuye mu Bubirigi, uraho ukunda kugenda mu bagabo, nta bagabo amarana nabo kabiri. Uyu MIRAGE yigeze kuba ihabara ya Philipita ni umunyamakuru nawe ukora ngo kuri Isibo TV, bakagira na YouTube channel yitwa The Choice Live. Uyu MIRAGE yigeze kuba ihabara ya Philipita. Uyu MIRAGE yazaga mu Rwanda akazanira uriya mugabo Philipita utugifti, utwenda, uduki, udushokora, uduparfum, ibintu byinshi. Ngira ngo abantu benshi barabizi. Iyo ntabwo ari inkuru ngiye gusubiramo. Muri aka kanya ndi ku nkuru ya Sabe ucuritse na MIRAGE. Ese Sabe ubwo umurose ugiye kwaka koko? Abantu benshi Sabe bamuzi nk'umuntu w'inyangamugayo, ngo nk'umuntu ugize gute, ariko ntabwo bazi amabi y'uyu mugabo. Uyu mugabo agira amabi menshi. Abantu benshi ntabwo bazi amabi ya Sabe. Sabe ibintu byose akora aba ari kwirebaho. Ashobora kugushora ukagira ngo agufitiye urukundo, ariko aba ari kugushuka. Hari abanyamakuru benshi bakoranye nawe bikarangira nabi. Hari abantu benshi bakoranye n'uyu Sabe ariko bikarangira nabi. So Sabe rero abantu tubakomeza kugira urujijo ngo nukumwibasira, ngo abantu benshi ntabwo bamukunda, ngo nukumushakiraho hit for what? Muri comment ndiko abantu benshi bari kwivugishwa ngo mushake ibyo mukora, ngo Sabe mumuveho. Sabe nawe agomba kuvugwa. Niba koze ikintu bagomba kumuvuga.
nashikame hasi yabaye umusitari, inkuru ze bazivuge nyine. Kuki we bavugiza abandi, si kuki inkuru ze twazibona tukazirenza amaso? Niba twumvishiye ngo Sabe ngo ari Mimi Mirage NIHABARA, tugomba kubivuga abantu bakabimenya. Iyi nkuru ya Sabe tuyibona Twitter hanze, urumva? Ubu ngubu ikintu kigiye kurikiraho ni ugushaka amafoto ya Sabe ariko na Mimi Mirage neza. Wenda amafoto yo sinzi niba byashoboka umuntu akafotora mukareba Sabe we na Mimi Mirage bameze neza bari kubitunganya, maze abo bantu muvuga ngo Sabe baramurenganya tukabereka yuko ahubwo ari mwebwe musinziriye mutazi bijya mbere. Uwo Sabe mwirirwa mushimagiza mutazi amabi yirirwamo i Burayi. Ngayo nguko murakoze, mukore subscribe cyangwa mubireke. Sawa.